Dakle, to izgleda ovako. Na kraju, kada se sve lepo odradi, nove ručke, nov ormar, potpuno nov izgled. A sve ovo možete sami da uradite. Ako vam se video sviđa, molim vas da se potpišete na kanal, da podelite i da postavite like. Ovdje na ovim mestima su bili stari ukrasni ovi neki držači i njima, znači na svim ovim mestima, oni su držali, ovim plastičnim, oni su držali ovako jedan kao ukras koji je dolazio na sama vrata ili na sama vratanca u stvari od tog dela ormara. Znači, uzeo sam, skinuo sam sve ove ukrasne. Evo ih ovdje. Skinuo sam ovu dasku. I sada, pošto ovi tiplovi, da li su zalepljeni ili ne znam šta je sa njima, nisam mogao da ih izvučem niti sa kombinovanim kleštima, niti nekim drugim metodom. Pa sad svaki od ovih mesta ovdje uzimam i bušim sa ovako jednim nastavkom za bušilicu, znači stolarskim, i onda ću na te delove da stavim git i onda da izravnam i onda ide farbanje. Malo. Ovo je prilike dovoljno. Ja sam kupio ovaj neki akrilni git za drvo i kupio sam ove plastične špakle kojim ću nanositi, znači, na ove površine koje sam prethodno obradio. To je gitovanje. Rupa. Ne mora da bude skroz precizno, će posle ovoga ići šmirglanje i posle šmirglanja naravno i primer, pa tek boja, tako da osnovni cilj je da se rupa popuni. Od gitovanja sam uočio jednu stvar, potrebno je samo popuniti ovu rupu, dakle ne ići nešto preterano oko nje, jer onda dosta ode na šmirglanje, znači samo je bukvalno dovoljno rupu popuniti i ostaviti, znači da se osuši i onda ošmirglati. Ovo sve ostalo oko rupe je potrebno samo skinuti, kako ne bi bespotrebno šmirgali duže nego što je potrebno. Materijal, puno drvo, znači nije iverica, što bi se reklo, ovakav ormar može 100 godina da traje. Što su vrata pripremljena, ošmirglana, ošmirglan git, idemo sa prvom rukom sa primerom. Drugi dan, primer se osušio i to sad izgleda ovako. Krećemo, znači, druga ruka, odnosno nanošenje boje koje će biti završene. I na kraju, posle svih odrađenih radova, orman evo izgleda ovako.
Dakle, da li može neko da prepozna da je ovo bio nekada stari ormar. Sada je to jedan potpuno novi i modern ormar. Dakle, sa novim ručkama. Ofarban kompletno. Eto, uz malo truda i vaš stari ormar može izgledati ovako. Ako vam se sviđa ovaj video i kako je ovo sve urađeno, molim vas da se potpišete na kanal, da lajkujete i da podelite ovaj video. Pozdrav do novog videa.